Yewe nimba uri umukunzi wa filimi nta kuntu waba utazi Hollywood, Bollywood, Nollywood ndetse n'ahandi hose hategurirwa filimi zikunzwe n'abatari bake cyane ku isi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe top 10 y'abakinnyi bakunzwe cyane kurusha abandi muri Hollywood gusa, apana muri izo zindi. Tugiye kurebera hamwe abagabo bakunzwe n'abatari bakeya ndetse bakinjiza agatubutse iyo bagaragaye muri filimi zawe 10 ba mbere ku isi. Ikindi bano bakinnyi si ugukina gusa ndetse bakunda no gutegura bakanadirecting izo filimi. Reka duhere ku mwanya wa 10 aho tuhasanga umugabo w'ikirangirire bita Chris Hemsworth, amazina ye nyakuri yitwa Christopher Hemsworth, aho yagaragaye muri filimi zakunzwe n'abatari bakeya nka Thor ndetse na Extraction. Uyu mugabo yakinnye izi filimi akundwa n'abatari bakeya cyane ku isi, atangirwa no gukurikirwa n'imbaga nyamwinshi. Ku mwanya wa 9 turasanga umugabo bitwa Ryan Gosling, amazina ye nyakuri yitwa Ryan Thomas Gosling, aho yakinnye muri filimi nziza cyane kandi ziteguwe neza, nkaho yakinnye muri La La Land, aho yakinnye yitwa Sebastian Wilder, ahandi agakina muri Barbie, aho yakinnye yitwa Ken. Ku mwanya wa 8 turasanga umugabo bitwa Ken Reeves, aho yakinnye filimi nziza cyane kandi yakunzwe n'abatari bakeya, nkaho yakinnye John Wick ndetse na Matrix. Uyu mukinnyi kandi yakunzwe cyane n'uburyo yayakitinze muri izi filimi n'abafana benshi cyane ku isi, aho yagiye yongera umubare w'abafana bamukunda kubera John Wick. Ku mwanya wa 7 turasanga Brad Pitt, aho yakinnye filimi nziza cyane ko amazina yo usanga yitwa William Brad Pitt, akaba yarakinnye muri Fight Club ndetse na Once Upon a Time, aho yakinnye yitwa Cliff Booth. Ku mwanya wa 6 turahasanga umugabo w'umwirabura bamwita Will Smith, akaba ari umugwiza tungo kandi ibyo byose akaba bikesha gukina filimi. Amazina ye nyakuri yitwa William Carroll Smith wa kabiri, akaba yarakinnye muri filimi zakunzwe n'abatari bakeya, nkaho yakinnye muri Bad Boy ndetse na I Am Legend. Ku mwanya wa 5 turahasanga Timothée Chalamet, umwana ukiri mutoya cyane ariko akaba akunzwe n'abatari bakeya. Amazina ye nyakuri yitwa Timothée Harry Chalamet, akaba yarakinnye muri filimi nka Dune ndetse na Wonka. Ku mwanya wa 4 turahasanga umugabo bita Robert Downey Jr., amazina ye nyakuri bakaba bamuzi kuri Robert John Downey Jr., akaba yarakinnye muri filimi nziza kandi zakunzwe n'abatari bakeya, akazibera producer kandi akanaziyobora, aho yakinnye nko muri Iron Man ndetse na Avengers iyo bita Endgame. Ku mwanya wa 3 turahasanga undi mwirabura w'umunyamerika ugaragara mu mubiri munini ndetse n'uruhara rutangaje, aho yakinnye muri Fast and Furious, Jumanji, Fast 5 ndetse na Black Adam. Abantu benshi bamukundira uburyo yakitinga n'uburyo akunzwe cyane kurusha abandi. Ku mwanya wa 2 turahasanga umugabo bita Leonardo DiCaprio, amazina ye nyakuri yitwa Leonardo William DiCaprio, akaba yaravutse mu 1974, aho yakinnye filimi nziza n'ubwo ubuzi gikunzwe, nkaho yakinnye Titanic yitwa Jack Dawson. Uyu mugabo akaba yarakinanye n'umukobwa bita Rose, akaba yarakinnye mu zindi filimi nka The Wolf of the Wall Street, agakina muri Shooter Island ndetse na Inception. Ku mwanya wa mbere rero urakeka nde? Ku mwanya wa mbere turasanga umugabo w'umunyamerika, akaba ari umugwiza tunga, akaba atunze za miliyari, byose akaba bikesha mu gukina filimi. Akaba yitwa Tom Cruise, amazina ye nyakuri yitwa Thomas Cruise Potter wa 4, akaba yaravutse mu 1962. Uyu mugabo aradirectinga ndetse akanayobora filimi ze nyinshi, akaba agaragara muri filimi, izo filimi yagaragayemo zigakundwa n'abatari bake, nkaho yayoboye akanakina muri Mission Impossible, aho yakinnye yitwa Ethan Hart, ndetse muri Top Gun, aho yakinnye yitwa Maverick. Iyi ni top 10 rero y'abakinnyi bakunzwe cyane kurusha abandi ku isi 2026. Akaba ari aha dusoreje iyi top 10 yacu. Nimba wifuza ko twaza gukorera top 10 yawe ndetse cyangwa se n'undi mukinnyi wifuza twazakoraho, byandike muri comment maze ukande s'abonner, maze unyandikire umbwira ati ndashaka ko wazakora kuri aba bagabo, maze nzabagukorereho ubutaha. Mukomeze kuzamura YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze kumva ibiganiro buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ndendi Makle Entertainment, nyakugira ubutangwa akomeza abateteshe.